Lat ban pleno sisundon ya kani keperda kumkadak jing pleno yuni maunong rim jong artli kini ki jingtai ki bakongsan hang ne po snong lai kerhom kata kadai kawai ka indoor sports hall arkur apwilak hang ne hajaka bangiyang menta but ka construction of football ground hangtei hapo kadong jasir kabat nyuk pralak tihani ko po si sundan ang pleno ini perda hagi jing dekat lang bat pi kum kinong snong paro Ini punya jadi ka. Iya lah, betul lagi.